Suxerentes propostas como esta poden atoparse dende hoxe en case medio cento de locais pontevedreses. Yo elegí de marisco de concha la vieira, que va preparada en una base de pan de cea, luego le unté un poquito de tomate natural y jamón serrano de cerdo criado a castaña. Lleva la vieira a la plancha, salteada con un pouco de salsa al ajillo. Esta é a proposta que Rafael Rúa, propietario do Café Bar Lele 2, preparou para a estrea do roteiro de tapas da Festa das Cunchas, unha actividade na que durante 12 días 8 mariscos de cunchas serán os protagonistas dos petiscos da hostalería pontevedresa participante. Eu o único que podo facer é animar a ciudadanía que visite nada máis e nada menos que 46 establecementos que están adheridos a esta Festa das Cunchas e que comezamos xa. A acollida da iniciativa entre a hostalería foi todo un éxito e que a actividade permite, por unha banda, presumir de produto e bo facer, e pola outra, animar a clientela a volver aos bares. Para nosotros genial, después de lo que pasamos, esto es genial porque es un poco llamar a la gente a que se anime a hacer pues una ruta por todos los locales y al haber así una variedad de mariscos, pues van probando en uno, en otro y vamos picando todos. O mal tempo obrigou finalmente a cancelar outra das actividades da Festa das Cunchas prevista para hoxe, as saídas en embarcacións tradicionais pola ría.